Reka ntangire mbasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'igitondo cyiza kandi cy'umugisha aho muherereye mu mpande zose z'isi, ariko mukaba muteze amatwi ukumbuye iki TV. Njyewe rero mugiye kubana muri iki gitondo muramukanye, nitwa Bimenyimana François, mumaze kubimenyera kabisa. Uyu munsi tugiye kugezaho amakuru y'imikino ashyushye, nongere ngo ashyushye cyane kabisa, mu mpande zose kabisa, nuko byifashe. Reka rero amakuru yacu tutanatinze tuze tuyahere hano muri Afrika, muri CAF Champions League. Ubwo birumvikana kabisa, ahangaha twebwe dufitemo ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda, kipe ihagarariye igihugu cy'u Rwanda ni ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, aho izaba ikina umukino wayo wa kabiri n'ikipe ya Pyramide. Ubwo uyu mukino ukaba uteganyijwe kuzawa kuwa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa 9, ubwo ni 2024 ku isaha y'isambiri. Ubwo bazakinira i Cairo mu Misiri, Cairo mu Misiri kabisa, kuri Transjune Stadium. Nuko nguko byifashe kabisa. Ubwo mu yindi mikino izaba, ngira ngo muri kugenda muyibona hano ku mashusho kuri screen zanyu, ngira ngo muri kugenda mubona indi mikino yose izaba, aho ikipe ya Berzade yo muri Algeria izaba ikina n'ikipe ya AS Douanes, naho ikipe ya TP Mazembe DRC izaba ikina n'ikipe ya Red Arrows yo muri Zambia kabisa. Nuko byifashe. Ubwo ngubwo birumvikana neza cyane ko atari iyo mikino gusa, kuko no muri CAF Confederation Cup imikino izaba ikomeza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2024. Ubwo ni kuwa gatandatu nyine ikipe muri kugenda muzibona uko zizahura kabisa. Naho twavuga ikipe ya Zamalek yo muri Egypt kabisa izabikira n'ikipe ya Police yo muri Kenya, ngira ngo muri kubibona kabisa, ho n'ikipe ya SB Kane yo muri Maroc izabikira n'ikipe ya Daji yo muri Benin. Ubwo ngubwo nuko nguko byifashe kabisa, n'indi mikino myinshi muri kugenda muyibona kuri screen zanyu kabisa muri CAF Confederation Cup. Reka rero duhite twiviraho ngaho, ariko tujye hano hafi cyane South Africa Premier League. Ikipe ya Mamelodi Sundowns kabisa yatsindaga ikipe ya Sport ibitego 2-0 mu mukino wari ukomeye cyane kabisa, nuko byari byifashe. Reka rero twambukire muri Carabao Cup. Ikipe ya Manchester United yaranyagiye ikipe ya Barnsley ibitego 7-0. Mukino wari ukomeye cyane kabisa. Hari ku munota wa 16 gusa bamwita Marcus Rashford yafunguye amazamu ku gitego cya Manchester United kuri passe yarahawe na Alexandre Garnacho. Ku munota 35 w'umukino Anthony abasha gutsinda igitego cya penalty. Nyine birumvikana aje gukorerwa penalty, abasha gutsinda igitego cya kabiri ku munota wa 45, wongeye iminota 2 yiyongera nanone mwite Garnacho abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Manchester United kuri pass yarahawe n'ubundi na Marcus Rashford, umukinnyi witwaye neza cyane kabisa. Ku munota wa 49 w'umukino, ubwo birumvikana kabisa, bamwita Garnacho abasha gutsinda igitego cya kane cya Manchester United kuri pass yarahawe nziza cyane na Eriksen. Ku munota 58 nanone Marcus Rashford abasha gutsinda igitego cya gatanu kuri passe yarahawe na mugenzi we Garnacho. Naho ku munota 81 bamwita Eriksen we wari watanze n'agapase keza cyane agaha Garnacho, abasha gutsinda igitego cya gatandatu cya Manchester United kuri passe yarahawe neza cyane na Bruno Fernandes. Naho ku munota wa 85 w'umukino
nanone Eriksen abasha gutsinda ikindi gitego cya kabiri mu mukino, ubwo cyari igitego cya karindwi cya Manchester United kuri passe nanone yarahawe neza cyane na mugenzi we Bruno Fernandes, maze ikipe ya Manchester United ibasha kunyagira ikipe ya Burnley ibitego 7-0 kabisa. Ubwo reka tubanze dukomereze muri shampiyona ya Espagne muri La Liga. Ikipe ya Mallorca yatsindaga igitego 1-0 ikipe ya Real Sociedad, hari ku minota 35 kabisa wo bita Pranks akorerwa penalty abasha no kuyinziza neza cyane, maze yatsindira igitego 1 Mallorca kabisa. Ubwo ngubwo duhita twamuka tujye muri Super League. Ikipe ya Galatasaray yatsindaga ibitego 3-1 cya Gaziantep FC kabisa, nubwo ko byari byifashe. Ubwo ngubwo tugiye muri Belgian Pro League. Ikipe ya Anderlecht yatsindwaga n'ikipe ya Genk ibitego 2-0 nuko nguko byari bimeze. Reka duhite twirukanka cyane twigire mu ijoro ry'abagabo Uefa Champions League. Mwabyumvise cyane, Mwisura cyashya cyane kabisa. Imikino ya mbere ya Uefa Champions League yaraye irangiye mu ijoro ryakeye gatoya cyane kabisa. Mu ijoro ryakeye aho amakipe amwe yihagararagaho vango birumvikana, andi nayo agapfunyikirwa umuba w'ibitego. Ni umukino wa mbere watangiye ku isaha y'isa 12:45. uyu mukino ukaba wahuje ikipe ya Young Boys yo muri Switzerland ndetse n'ikipe ya Aston Villa. Uyu mukino rero ukaba waje kurangira ikipe ya Aston Villa itsinze ikipe ya Young Boys ibitego 3-0. naho undi mukino nawo wabaye ku isaha y'isa 12:45 wahuje ikipe ya Juventus ndetse n'ikipe ya PSV yo muri Netherland. Mu gihe uyu mukino waje kurangira ikipe ya Juventus itsinze ikipe ya PSV ibitego 3-1. Umukino wakurikiyeho wabaye ku isaha y'isa 3 wahuje ikipe ya Sporting yo mu Bufaransa ndetse n'ikipe ya Lille, birumvikana zose zituruka mu gihugu kimwe. Aho uyu mukino waje kurangira ikipe ya Sporting ibashije gutsinda ikipe ya Lille ibitego 2-0. Undi mukino nawo wari uri kuba muri ayo masaha y'isa 3 zuzuye n'umukino wahuje ikipe ya Real de Madrid yo muri Espagne ndetse n'ikipe ya Stuttgart yo muri Germany kabisa. Aho uyu mukino waje kurangira ikipe ya Real Madrid igaragaje ko ari ikipe ikomeye cyane muri Champions League, ikaba yatsinze ibitego 3-1 kabisa. Ubwo ni ibitego bya Real de Madrid ku gitego kimwe cya Stuttgart kabisa, nuko nguko byari byifashe. Undi mukino nanone wabaye ku isaha y'isa 3 zuzuye wahuzaga ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani ndetse n'ikipe ya Liverpool ya hariya mu Bwongereza. Uyu mukino waje gutangira hari ku munota wa 3 gusa w'umukino mwite Porsic abasha gufungura amazamu ku gitego cya mbere cya AC Milan kuri passe yarahawe na Morata, passe nziza cyane kabisa. Ahita yereka ikipe ya Liverpool ko ari umukinnyi mwiza cyane. Abantu benshi batangira kuvuga amagambo bati Liverpool ni ibiki. Rero ku munota wa 23 mwite Konote yabashije gufungura amazamu ku ruhande rwa Liverpool, atsinda igitego cyiza cyane kuri passe yarahawe na Alexander-Arnold. Ku munota wa 41 w'umukino mwite Virgil van Dijk, umusore w'umuhanga rongere mbivuge, abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Liverpool kuri passe yarahawe na Tim Cass. No ku munota wa 67 mwite Sisoboslai kabisa, akaba yabashije gutsinda igitego cya gatatu cya Liverpool kuri passe yarahawe na Gakpo. Nuko kabisa byari byifashe ikipe ya Liverpool ibasha gutsinda ibitego 3-1. Ubwo rero mwisa muri aya masaha y'isa 3 nanone ubwo turacyari muri Champions League Mwisura cyashya. Nongera bikubwire ubwo ku isaha y'isa 3 nanone undi mikino yabaye n'ikipe ya Bayern Munich yo muri Germany, birumvikana kiraga n'ikipe ya Gang Dynamo yo muri Croatia. Uyu mukino rero
ni umukino wagaragayemo amateka menshi ndetse n'ibitego byinshi cyane. Birumvikana uwitwa Harry Kane yatsindaga hat-trick, ubwo ikipe ya Bayern Munich yatsindaga ibitego 9. Ibitego 9 ku bitego bibiri bya Genk Dinamo yo mu gihugu cya Croatia kabisa. Ari ku munota wa 16 w'umukino mwite Gnabry yatsindaga igitego cya mbere, ariko VAR iza kucyanga. Birumvikana ku munota wa 19 mwite Harry Kane abasha gutsinda igitego cya mbere cya Bayern Munich kuri penalty. Ku munota wa 33 w'umukino mwite Guerreiro abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Bayern kuri pasi yarahawe na Mwisura kabisa, nuko kuko byari bimeze. No ku munota wa 38 bamwita Igarutse abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Bayern Munich kuri pasi yarahawe na Joshua Kimmich. No ku munota wa 49 mwite Petrovic abasha gutsinda igitego cyiza cyane cya Dinamo Genk kuri pasi yarahawe na Pijaka. Naho ku munota wa 50 mwite Kuala abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Dinamo Genk kuri pasi yarahawe na Mwisura. Ku munota wa 57 ikipe ya Bayern Munich irongera gukanguka, ubwo twibazaga ngo ese bagiye kuyishyura. Mwite Harry Kane watsinda hat-trick abasha gutsinda igitego cya kane cya Bayern Munich. Ku munota wa 60 w'umukino Harry Kane abasha gutsinda igitego cya gatanu cya Bayern Munich, ariko VAR iracyanga kabisa. Ku munota wa 61 w'umukino, ubwo no munota wa 61 w'umukino mwite Igarutse abasha gutsinda igitego cya gatanu cya Bayern Munich kuri pasi yarahawe na Mwisura. Ku munota wa 73 w'umukino nanone mu mwakire yitwa Harry Kane abasha gutsinda igitego cya gatandatu kuri penalty. Naho ku munota wa 78 nanone Harry Kane abasha gutsinda ikindi gitego cyiza cyane cya karindwi cya Bayern Munich. Ku munota wa 85 w'umukino bamwita Sane abasha kwandika igitego cya 8 cya Bayern Munich kabisa, ari kugenda inyagira ikipe ya Dinamo Genk. Ubwo cyari igitego cya 8 muri uyu mukino kabisa. Ku munota wa 85 cyatsinzwe na Sane kuri pasi yarahawe na Thomas Müller. Ku munota wa 90 bongeye iminota 2 y'inyongera nago yari kwiburira kabisa. Goretzka abasha gutsinda igitego cya 9 cya Bayern Munich. Umukino ugiye kurangira kabisa kuri pasi yahawe nziza cyane n'umusore nawe witwaye neza mwita Joshua Kimmich. Nuko koko byari byifashe. Ubwo mvuga ngo indi mikino rero ikaba iteganyijwe. Nukuvuga ngo ikipe ya Bornya iraza gukina n'ikipe ya Shakhtar ku isaha y'isa 12:45. Ikipe ya Sparta Praha iraza gukina n'ikipe ya Strasbourg ku isaha y'isa 12:45. Club Brugge iraza kuba yakira ikipe ya Borussia Dortmund ku isaha y'isa 3. Ikipe ya Celtic iraza kubikina n'ikipe ya AC Bradford ku isaha y'isa 3 zuzuye. Ikipe ya Manchester City iraza kuba ikina n'ikipe ya Amsterdam ku isaha y'isa 3 zuzuye. Ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kubikina n'ikipe ya Girona ku isaha y'isa 3 zuzuye kabisa. Ubwo n'uyu munsi ni imikino iri uyu munsi. Naho kuwa gatatu tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 2024 iyi mikino nayo izabikomeza muri iyi Champions League nziza cyane itangiranye muba w'ibitego kabisa. Ikipe ya Verta izaba ikina n'ikipe ya Benfica ku isaha y'isa 12:45 imikino tuzayigarukaho. Naho ikipe ya Feyenoord izaba ikina n'ikipe ya Bayer Leverkusen ku isaha y'isa 12:45. Ikipe Atlanta izaba ikina n'ikipe ya Arsenal de Ghana
Gunners visit Rwanda ku isaha y'isa 3 zuzuye. Ikipe ya Athletic izabikina n'ikipe ya Leipzig ku isaha y'isa 3 zuzuye. Naho ikipe ya AS Monaco izabikina n'ikipe ya FC Barcelona. Hey, ikipe ya Barcelona kabisa irimo umusore uri kwitwara neza cyane Lamine Yamal. Ubwo izabikina n'ikipe nyine ya AS Monaco ku isaha y'isa 3 zuzuye. Naho ikipe ya Brest izabikina n'ikipe ya Sturm Graz ku isaha y'isa 3 zuzuye kabisa. Nuko nguko imikino rero imeze bihagaze muri Champions League. Icyo cyo twakwira na Atlete ziramutse zivugwa muri iki gitondo nyine birumvikana mw'ijoro ryakeye imikino yose yagiye muri Champions League. Ubu mvuga ngo turagarutse umuriro wa Champions League kabisa uraje. Imikino myiza cyane uzajya yose ukurikira hano kuri Ukumbuye TV. Wowe cyangwa usaba no gukora subscribe ndetse na share nyinshi cyane ubundi ugakomeza kubana nanjye 5 kuri 5. Njye rero nitwa Bimenyimana François, uracyateza amatwi Ukumbuye TV.